Yalğan sözüge üfkelerge almaştırma süyünü. Başka meşakkatler küte bizning yanıp kuyunim. Yerime şatlığım kaygımni ko'rmamışga solishib. Meni baribir muhabbatda sening so'nggi tobishib. Yerime şatlığım kaygımni ko'rmamışga solishib. Meni baribir muhabbatda sening so'nggi tobishib. Mehabet ulu dünya emme vaklık sıymasın. Günşülü o'ttir dirga tugel ko'z sirperga qiymasin. Yerime şatlığım qayg'imni ko'rmamışga solishib. Meni baribir muhabbatda sening so'nggi tobishib. Yerime şatlığım qayg'imni ko'rmamışga solishib. Meni baribir muhabbatda sening so'nggi tobishib. Yalğan sözüge ülkelerge almaştırma süyünü. Başka meşakkatler küte bizning yanıp kuyuni. Yerime şatlığım kayg'imni ko'rmamışga solishib. Meni baribir muhabbatda sening so'nggi tobishib. Yerime şatlığım kayg'imni ko'rmamışga solishib. Meni baribir muhabbatda sening so'nggi tobishib. Meni baribir muhabbatda sening so'nggi tobishib. Sening so'nggi tobishib. Big rahmat. Xayrli kish, hurmatli tomoshachilarimiz. İsenlermisiz jir mung suyushi qadrli do'stlarimiz. Big rahmat hurmatli tomoshachilar, big rahmat hurmatli do'stlar. Endi sizga konsertimizni boshlab jibermas burun do'stlar deb indashganga hech toptirib ko'rmagiz. Yoriymi? Ning uchun deganda sizning orangizda bizning birinchi konsert tomoshabimizni yaratib qaragan yaqin do'stlarimiz da bor. Shunga ko'ra siz endi hozir bizga tug'onlarimiz kebik yaqin Shulay jinoolashib bizni yana eshitirga, ko'rirga kelganingiz uchun sizga ulug' rahmatlarimiz yog'sin. Endi hurmatli tomoshachilar, biz deganlarimiz Tatar ming'i Rashid Vahobov ismidagi xalqaro Tatar jiri festivallari laureati Ilmira G'ilfonova ham nafis so'zlar ustasi jirshi Rafil Jalaliyev. Jirsiz ko'ngil mungsiz bo'lar edi. Bo'shliq bo'lar edi bu jonda. Kishi bo'la olmas edi jir bo'lmasa agar jihonda. Hatto suyuv bo'lar edi boshqa, muhabbatga shista jir kerak. Ko'ngil jirsiz, mungsiz bo'lsa agar, dardsiz tibar edi bu yurak. Ay, jir ul shundan da mu'jizai kuchga ega. Ул әрнәгән күңелләрне, яралы йөрәкләрне дәваларга сәләтле. Менә гаҗәп түгелмени, кай чагында ни бары 2 сәгатьлек концерттан соң еллар буе иңне басып килгән борчулар эреп юкка чыга да куя инде малая. Шулай, бу бит бәхетле финал белән тәмамланган әкияткә. Шулай дисеңме? Мин дә менә бүгенге концертыбызның әнә шундый әкияттәй, мавыктыргыч та, кызыклы да һәм тылсымлы да булуын теләр идем. Эй, алайса бурын заманда Казан дигән калада юкла инде, юкла. Үзебезнең заманда Казан дигән калада яши икән ди бик тә матур, бик тә сылу бер уста җырчы кыз. Ул җырласа, сандугачлар тына, бар тереклек таң кала ди. Аның исеме Ilmira G'ilfonova de.
Миңа да матур кирәк, миңа да матур кирәк. Шул матурны күрәм дип, ашкынып тора йөрәк. Бер матур син икән, икенчесе мин икән. Ике матурга бер сөю ул үзе бәхет икән. Бер матур син икән, икенчесе мин икән. Ике матурга бер сөю ул үзе бәхет икән. Яна-яна йөрәк ничек сөндермәк кирәк, гашык булып сөюеңне ничек белдермәк кирәк. Бер матур син икән, икенчесе мин икән. Ике матурга бер сөю ул үзе бәхет икән. Бер матур син икән, икенчесе мин икән. Ике матурга бер сөю ул үзе бәхет икән. Бер матур син икән. Назлы сүзләр кирәкме, басар өчен йөрәкне. Былбылда сайлы йөзенә кунып сайрар тирәкне. Бер матур син икән, икенчесе мин икән. Ике матурга бер сөю ул үзе бәхет икән. Бер матур син икән, икенчесе мин икән. Ике матурга бер сөю ул үзе бәхет икән. Бер матур син икән, икенчесе мин икән. Ике матурга бер сөю ул үзе бәхет икән. Ул үзе бәхет икән, ул үзе бәхет икән. Бер матур син икән. Бик зур рәхмәт. Китмей тор, сиңа да бер бүләк бирәм. Алкышлап торыгыз. Үзеңә рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Шундый җылы алкышларыгыз өчен. Ирина? Нишлисең син? Нишлим инде, Эльмира, бизәнәм, нишлим? Халык каршына чыгып менә. Бәттеш! Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! Яшь җырчыларыбыз Эльмира Гыйльфанова һәм Рафил Җәләлиевнең яңа концерт программасын башлыйбыз! Эльмира, бу чыгышыңда ничәне җырлыйсың әле син? Ирина, дустым, без инде башладык, концертның уртасына җитеп киләбез. Дус булгач, ник мине көтмәдегез? Мин кайда идем? Без каян белик? Концертка дип бергә киләбез. Шуннан тотасың да юкка чыгасың. Изли аптырап бетәбез. Сездә инде таптым гына дигәндә. Ярар, Эльмира, программаны үзегез генә башкарыгыз, яме? Туктале? Нәрсә эзлисең син? Күп белсәң тиз картаерсың. Мин ни эзләмәм? Таба алмасаң. Эльмира, минем берәр эшкә тотынып, ахырына җиткерми калганым булдымы? Оныттыгызмы узган ел? ОАО «Веселая сваха» конторасын ачып, сезне кавыштырып та өлгермәдем. Клиентларым сырып ябышты. Хәзер Казанда һәр эш барның икесен мин кавыштырам. Эй, арттырма инде. Хәмдүн апаны барыбер парлый итә алмадың. Хәмдүн апанымы? Эй, минем җиңел кулдан
Ул бер ай эчендә 2 йортта килен булып өлгерде. Кит әле. Китми генә торыйм әле. Сыңаны Мөнир Рахмаев белән кем кавыштырды дип уйлыйсың, ә? Мин. Венера Ганиева Данир Сабировны по щущему велению караттырган дип уйлыйсыңмы? Тагын мин. Әле планда Асаф Вәлиевне өйләндерү. Кыскасы, тырышкан табак ташка кадак кагар. Ярар. Мин киттем. Концерт тамамланганчы эзләгәнемне табарга кирәк. Зинһар гафу итегез, хөрмәтле тамашачылар. Алып баручыбызның бар гадәтләрен дә белеп бетермәгәнбез икән. Белмәгәнмен, чираттагы башкарачак җырымның исеме дә шулай атала. Белмәгәнмен, синсез туган таңнар, ишетәсең минем бәгырне. Кемнәр аңлар хәзер җаннарымны, кемнәр белер икән хәлемне. Белмәгәнмен, синсез калган көннән, сулар һавам кисәк бетәсен. Юктан гына барын җимерәсең, юктан гына ташлап китәсең. Белмәгәнмен, икән белмәгәнмен, белмәгәнмен сөю барлыгын. Белмәгәнмен, синсез күңелемә җиһан киңлекләре тарлыгын. Белмәгәнмен, сөю барлыгын. Белмәгәнмен, синсез күңелемә җиһан киңлекләре тарлыгын. Белмәгәнмен, киткән юлларыңнан, эзләреңнән төсең эзлисең. Ятлар арасыннан таныш йөзне, күзләреңнең нурын күзлисең. Белмәгәнмен, икән белмәгәнмен, белмәгәнмен сөю синсез күңелемә җиһан киңлекләре тарлыгын. Белмәгәнмен, икән белмәгәнмен, белмәгәнмен сөю барлыгын. Белмәгәнмен, синсез күңелемә җиһан киңлекләре тарлыгын. Белмәгәнмен, синсез күңелемә җиһан киңлекләре тарлыгын. Җиһан киңлекләре Сезгә бик зур. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Менә шуннан да без әйләнә-тирәне, гомумән үзебезнең яшәешне игътибар белән күзәтсәк, безнең тормышыбыз ул бер мөгъҗиза. Тормышның иң серле һәм иң олы мөгъҗизасы ул әлбәттә мәхәббәт.
başımı Uylarım yanından jibermi Her sözün soluşun kadirli Tenimni canımni yirkelli Tartımda yürekning bir qillar Canımning bulmuşun dileding Göz açıp yumğanday bu ara Sen suyup duymasqa eylending Tartımda yürekning bir qillar Canımning bulmuşun dileding Göz açıp yumğanday bu ara Sen suyup duymasqa eylending Min ozat suyudan degende Ko'ngilga inganda yoratu Bu hisning mahabbat ekanin Og'irdir so'z bilan anglatu Tortimda yurakning bir qillar Jonimning bo'lmishini dilading Ko'z ochib yumg'anday u ora Sen suyib to'ymasqa aylanding Yüzak salınğan yüreğim Nazlarga birişti sizemsin Uçurduk hislerim yürekge Ko'nglim ko'klerin bizesin Tortimda yürekning bir qillar Jonimning bo'lmishini dilading Ko'z ochib yumg'anday bu ora Sen suyib to'ymasqa aylanding Tortimda yurakning bir qillar Jonimning bo'lmishini dilading Ko'z ochib yumg'anday bu ora Sen suyib to'ymasqa aylanding Ko'z ochib yumg'anday bu ora Sen suyib to'ymasqa aylanding Бик рахмәт сезгә. Бик рахмәт сезгә, дуслар. Ko'pni qarasam da qarab qo'ymayman Bir qo'yib qayiqlarga Irina Alla İlham abini tanlıysan indi Dürüst. Молодец O Monsu tağıda ibet Elfiya Pavzalova Көптен тыңлаған yok еді bu жерні Қойдан таптың шушы пластинканы, ә? Молодец Молодец Тахыр Якупов Вот молодец Не işlейсің сен, ә? Рафил, сен жырлый тұр. Так. Мен қазір келем. Бәлки, барып шықса. Не işletесің, әй? Бәттәш, сен қойын келіп шықтың? Ирина тұрадыр ебет мұнда. Құрмәлі тамашашылар, бұл алып барушы біз соңғарада бек сәйірленді әлі бізнің. Әлән инди экспериментлар яс, әлән инди сөздер сөйлеші. Ғыммен бұл айттыра біз. Концертін алға таба мен өзімін алып барашақмын. Әмін сіздің сөз білә түгіл, жар білә сыйлармын. Сізге үрияңа жыр алып келдім бүгін. Тыңлап қарағыз әлі. Шушының біріншесін Әлфред Оға Якшембетов yazып берді. Ауыл турында. Сіздің үшін, достар. Гармоны
tartıp avılımının tuzıdırıp tuzanların Üttü ömür qabat qayıtıp jırlap beruz almadım Avıl boyılap garmon tartıp bir jırlap ütemeli Mağınlardan jıyğan yımğaqının jeblerini sütemeli Avıl boyılap garmon tartıp bir jırlap ütemeli Mağınlardan jıyğan yımğaqının jeblerini sütemeli Sağındıra tuğanı avval şiremli uramnarı şiremden yalan ayak bergine uravları Avval buyulap garmon tartıp bir jırlap ütemeli Mağınlardan jıyğan yımğaqının jeblerini sütemeli Jarlap ütsem jayıgık işte avvalım uramnarın Şunda tuzu biter gibik sağışım tuzanları Avval buyulap garmon tartıp bir jırlap ütemeli Mağınlardan jıyğan yımğaqının jeblerini sütemeli Avval buyulap tuzlar bilen bir jırlap ütemeli Mağınlardan jıyğan yımğaqının jeblerini sütemeli Mağınlardan jıyğan yımğaqının jeblerini sütemeli Bir jırlap ütemeli Бик рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, кайнар алкышларыгыз өчен. Инде шуннан да менә бу авыл турындагы җырларның тагын берсе, тагын бер яңасы. Күзләрегездән күрәм, күпләрегез авыл җирендә туып үскән кешеләр, авыл җирлегеннән бүгенге көндә авыл җирлегеннән килгән тамашачылар да бар. Арагызда шуңа күрә бик зур рәхмәт. Инде мондый җырлар үзенә күрә бер төрле якыналар, шулай бит. Читтә яшәүчеләр өчен, бигрәк тә авылны сагынучылар өчен инде менә шушы җыр белән беразга гына булса да сезне туган якларыгызга, бала чакларыгызга алып кайтып килә алган булсак, бу җырыбызны без бик тә уңышлы чыккан дип санарбыз. Зур рәхмәт сезгә алкышларыгыз өчен. Инде менә әйткәнебезчә яңа җырлар бүген яңгыратырга тырышырбыз. Яңа җырлар белән бер рәттән яңа авторлар да бүген сезгә тәкъдим ителә. Менә әлегесе инде популяр композитор Альфред абыйныкы булса, хәзергесе җыр яңа композиторныкы, яңа авторныкы. Сез белгән авторныкы дип әйтер идем, чөнки монда безнең якын дусларыбыз утыра, безнең яшьтәшләребез дә утыра. Менә шушы минем янда басып торучы баянчы егет язып бирде бу җырны. Әлфис Галиуллин бу. Инде шушылайрак итеп сөйләшәбез, концертка әзерләнергән вакытларда достым дип җыр язып алып килдем сиңа ди. Бу җырны тамашачыга яңгыратып карыйк әле. Әгәр дә тамашачы яратса, тамашачы яратып кул чапса, синең репертуарың тагын да яңа җырлар белән байтырга тырышырмын ди. Әгәр дә ошатмасалар инде бүтән язып азапламый малай диде. Шуңа күрә сезнең игътибарыгызга, сезнең хузурыгызга бу җырны тәкъдим итеп карыйбыз. Игътибар белән тыңлагыз. Көен дә, сүзләрен дә шәхсән бу җырның сүзләре минем үземә бик ошады. Тормыш турында бу. Мин аны шуңа күрә тормыш җыр дип атадым. Айгөл Валиуллина сүзләренә Әлфис Галиуллин иҗат иткән тормыш җыры.
Яшәргә тиешле һәр кеше табарга тырыша үз юлын. Үтәргә сөенеп, яшәргә сөелеп, эзлидер һәр вакыт үз җырын. Багышла биң матур җырларыны, бүләк ит берәүнең үзенә. Нурында жылытып, назында эретеп, китерер гомерең күзенә. Кешенең гомере бер генә, агыла җыр кебек тынгына. Кешене яшәтә, кешене яшәртә, күңелгә үрелгән җыргына. Багышла биң матур җырларыны, бүләк ит берәүнең үзенә. Назында жылытып, нурында эретеп, китерер гомерең күзенә. Үз җыры һәр кемнең үз моңы, үз юлы үзенең тузаны. Үз җырың булганда, дәрт биреп торганда, сизелми гомернең узганы. Багышла биң матур җырларыны, бүләк ит берәүнең үзенә. Назында эретеп, нурында жылытып, китерер гомерең күзенә. Назында эретеп, нурында жылытып, китерер гомерең күзенә. Китерер гомерең күзенә. Әлфиз Ғалиуллин жырның авторы. Миңа кул чабылармы ни? Рахмет. Мен әйбәт жырлағанға. Yok, достым, жыр әйбәт. Шуңа күрә әйбәт чаптылар қолына. Молодец. Әйбәт жыр келіп шыққан бит. Тағын бір ниязат тұрам. Бар. Шунда енді ол біздің. Артық мақтап жіберсәң, ішлейм деп кіна тұра. Шыннан да құрмәлді тамашашылар, һәр ішінің өз ұстасы бұларға тегеш тұрылыймы. Енді композитор мотор иттіріп, күйін ясса, шағир әлбәтті сөзлерін ясса, жыршы аны тегешінше башқарып, тамашашы тегешінше қабыл етсе, бұл ижад жеміші бик зор, бик ұзын ғұмірлі бола тұрғанда деп санаймын мен. Міне, шыннан да бұл жырыбызда біздің һәр кемнең үз юлы, һәр кемнең үз тормышы деген сөзләр яңгырады, һәр кемнең үз жыры деген сөзләр яңгырады. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә тарафыннан һәр беребезгә төрле язмышлар бирелгән. Беребезнеке дә бер чакта да беребезнекенә ошамый, һәр беребезнең юлы төрле. Ләкин мин әйтер идем, безнең бу тормышыбыз, бу гомеребез бер табышмак сыман, шулай бит. Без һәр вакыт үзебез куйган сорауларга җаваплар эзлибез. Ләкин һәр бер соравына җавап табып бетерә алабыз микән гомер дәврендә? Менә шушы темага бер җыр иҗат иттеләр, миңа тапшырдылар. Чаллы шәһәрендә яшәп ятучы Рафис Миннәгалиев исемле өлкән яшьтәге генә бер абзый бу җырның сүзләрен тәкъдим итте миңа.
Инде күйін шулай ук яш композитор, күпләрегезгә таныш композитор, якын достыбыз Әтнә егете Риваль Хисматуллин дигән җегет язды. Менә бәлки бу җырны сез күбегез аңлап та бетермәсез, бәлки күпләрегез бу җырны аңлап үзегезне танырсыз шушы җырда. Тыңлап карагыз әле. Нәрсә булыр дип атала ул. Нәрсә булыр, әгәр кинәт кенә бетеп китсә әйтер сүзләрем, тынып калса ярсу күңелләре, солып калса нурлы йөзләре, тынып kalsa yarısı Köngülleri solup kalsa nurlu yüzleri Nerse bulup yaşlı süygen yarım Turğızdan bir gün ütmese Yıraklardan sağınıp Kaytkan şakta Kuşak jeyip seni kütmese Yıraklardan sağınıp Kaytkan şakta Kuşak jeyip seni kütmese Нәрсә булып, әгәр таң җилләре юлларыңа гөлләр сипмәсә, сөюләрдә бергә янар өчен еллар түгел гомер җитмәсә. 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 Kollarımda yeşil alma, niye üzdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin. Kollarыңда sarı alma, sargıydamazsın yüzüngni. Taşla indi, sakla indi, sargayudan özüngni. Sen özüngde sulu alma, tılıp pişersin eli.
Uşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Sen özünde sualıma Dolup düşersin eli Uşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Kollarında olusu olma Bit ışılarını oğlanıgan Bit ışıldağı olusulun Düşe olusu olmadan Kollarında kızıl olman Bit ışıların kızargan Kızarganın, ıyalganın Yaratan mini kızlarının Sen özünde sualıma Dolup düşersin eli Uşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Sen özünde sualıma Dolup düşersin eli Uşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Kollarımda yeşil olma Niye üzdün yeşilin Gözlerini yeşilsen de Süyesin bir yeşilin Kollarımda sarı olma Sargaytmasın yüzünü Taşla indi sakla indi Sargayudan üzünü Sen üzünde su alma Düşersin eli Uşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Sen özünde su alma Dolup düşersin eli Uşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Uşlarıma, kuşağıma Kilip düşersin eli Kilip düşersin eli Oo, mine bit. Eyttim şu sözlerden zerdik deyip. Mine bit, Nişler köpmek uçtanaz. Hey, rahmet. Hazır. Sen bulagın jiyip kına otur. Tak. İlsur abi, Safin İlsur Gariboviç benim pedagogum, o'qituvchim. Aha. Bunisi biznikilar. Yarar. Oy, shashagida men oshiqma ketmagiz. Elfis o'yna, to'xtama. Tut. Hazır. Ah, mana bet. Salam Ilshot abi. Aha. Qo'yam. Sağ, bo'ldimi? Shabag'iz endi. Biz rahmat sizga. Aytdim men sen ayt. Yaqincha mine shulay. SSSR'ның yuragine urnaşkan Tataristan Respublikası baş qalası Qazan sili. Xizmat aldınğıları, udarniklar, sotsialistik yarış aldınğıları, kolxozchi tirlikchilarimiz hurmatine san'at ustalarimiz konsertin boshlaymiz. Konsertda Shistay misharlari instrumental ansambli qatnasha. Ansamblning художество yetakchisi Elfis G'aliullin. Dostlar jırlay, men de jırlayım. Jırlap aşıla ko'ngil. Yaqin dostlar bilan birga jırlamay mümkün tugil. Dostlar jırlay, men de jırlayım qo'shilib shusha jırga.
Jür kırışta yardım ite, jür yoldaş bula yolda. Almağaçta alma pişe, şeşkelene isligil. İlnin bakşaların maqtab, jırlamay mümkün tügel. Jırlamayşa toy itmiler, jırsız bir meşlis bulmay. İşke kişiler jırlamasa, idilde deyem bulmay. Matur itip jırlasam, suluş alığı jingel. Şatlıkta da, kaygıda da, jırlamay mümkün tügel. Jırlap iginiga biz, jırlap pişen şababız. Matur jırlar jırlı, yana yırtlar salabız. Yakın dostlar jıyılganlar, şul oңай bilen bugün. İň maturların jırlarının, jırlamay mümkün tügel. Jırlı, Şistay Mişerleri instrumental ansamblının solisti Elfis Galiullin. Baratırgaş bir otırdım büyük tağ bitlerine. Baratırgaş bir otırdım büyük tağ bitlerine. Biz tügü kuşlar kalıpına faytırga illerine. Biz tügü kuşlar kalıpına faytırga illerine. Su boyunda iki direk, dersini kiserge kirek. Su boyunda iki direk, dersini kiserge kirek. Dersini kisen yalğız bana, yalğız işlerge kirek. Dersini kisen yalğız bana, yalğız işlerge kirek. Ural dağı büyük diler, Ural dağı görünmey. Ural dağı büyük diler, Ural dağı görünmey. Yeşillikteki saf mehabbet, işlesek de sürülmey. Yeşillikteki saf mehabbet, işlesek de sürülmey. Kara gaylı kar ormanı, üter günler bular mı? Kara gaylı kar ormanı, üter günler bular mı? Karşı girip bul birişip, görüşür günler bular mı? Karşı girip bul birişip, görüşür günler bular mı? Karşı girip bul birişip, görüşür günler bular mı? Görüşür günler bular mı? Hey! Elfis Galiullin. Dostlarım sizge eytem, garmunşu bulsun yarım. Garmunşunun boğunları sayın mehabbet anın. Garmunda Elfis Galiullin. Garmunda Elfis Galiullin.
Галиулли. Qara әлі нинди матур киімдер әзірләгән безгә. Кибетнеке түгелдер бу, кибетнеке Сенеке дә түгелдер. ялтырыймы? Ялтыр инде. Нәрсә бу? Монсы нәрсә? Нәрсә дип түгел, кайчан бу дип сора. Совет эстрадасы дигәне. Кайчан бу? Сез менә хәзер 1960 елларның сәхнәсендә басып торасыз. Шыққанған бит бу. Қарал Ирина, сен бұларның барысында неше китеп аңлатып берерсең икән, ә? Минем югалып йөрүләремнең дә сәбәбе шул. Менә бу патефон белән 60 елларга алып кайттым сезне. Кит анна. Әйе, шул Ирина. Ә нәрсәгә? Ә нәрсәгә икәнен соңыннан әйтермен. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәдә Брежнев каласыннан килгән сәнгать остасы Эльмира Гыйльпанова җырлый. Шаллы Брежнев була. Кыр казлары артыннан. Мәсгуд Имашев музыкасы, Илдар Юзиев сүзләре. Баянда Әлфис Галиулли. Молодец та инде Ирина. Қаралы мен айтам, сенің докторға барғаның бармы? Николай Сарыган. Барып қайтырға керек. Qır qazları ardına
Татар халық жыры, бала мишкин күйі. Qozon bozoridan oldim gümüş qo'shli boldag'im. Qozon bozoridan oldim gümüş qo'shli boldag'im. Balki rohat kunlar bo'lar, bilib bo'lmay oldag'im. Balki rohat kunlar bo'lar, bilib bo'lmay oldag'im. Qozon uramnari toshlig'anda shashmilar oshliq. Qozon uramnari toshlig'anda shashmilar oshliq. Turli yoqlarga taraldiq ta adashdiq. Turli yoqlarga taraldiq ta adashdiq. Taraldiq ta adashdiq. Adashdiq, adashdiq, adashdiq. Tiridan, 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 tiridan. Qozon buylarında yürgen şaplarına sağınırsın. Qozon buylarında yürgen şaplarına sağınırsın. Bağırını kilime yakın utuna kabanırsın. Bağırını kilime yakın utuna kabanırsın. Oyna dostum garmonanı düşürlağın kiylerge. Oyna elbisi garmonanı düşürlağın kiylerge. Siz oynağını düşürlağın kalsın sağınıp siylerge. Siz oynağını düşürlağın kalsın sağınıp siylerge. Siz oynağın düşürlağın kalsın sağınıp siylerge. Siz oynağın düşürlağın kalsın sağınıp siylerge. Altın kömüş, Tatar xalq köyü, Mithat Mişin sizləri. Aldını gümüş, kuz yağına qarasan. Aldını gümüş, kirəli tügəl bir-birini anlasan. Aldını gümüş, kuz yağına qarasan. Aldını gümüş, kirəli tügəl bir-birini anlasan. Aldını gümüş, saf altında dağıla. Aldını gümüş, kuyuq bulmay məhəbbətin sağına. Aldını gümüş, saf altında dağıla. Aldını gümüş, kuyuq bulmay məhəbbətin sağına. Aldını gümüş doğulsa da köngüllerini жылatmay. Bəxtliler yaşlıqdagi vəqdələrini anlatmay. Aldını gümüş doğulsa da köngüllerini жылatmay. Bəxtliler yaşlıqdagi vəqdələrini anlatmay. Aldını gümüş yıllarından başların eğlenmesin. Aldını gümüş yıldırlarga hıyallar eğlenmesin. Aldını gümüş yıllarından başların eğlenmesin.
Aldığı gümüş yıldırlarga hıyallar beylenmesin. Aldığı gümüş yığınlarından başların eğlenmesin. Aldığı gümüş yıldırlarga hıyallar beylenmesin. Elmira G'ilxonova. Rahmat sizga. Biyuşinin itekleri bi kıskara. Biyuşiga söz aytmagiz bi ıstara. Дорога из города бию türkümü. türkümü. Sizning жылы qarashlardan sahne bizga inge nurlar, birleştire ko'ngillarni tanish munglar, yangi jırlar. Nurlar
insin canınızga, allı gilli balkışlardan. Gürlep tırsın bu kişemiz, siznin kaynar alkışlardan. Tatar halk jırı, Jankay Janaş. Jırlı udarnik Rafil Jelaliyev. Aklandım da o adının vay diline
Халқыбыз көңілінің hiç de tutukmaz. Ирина, сабыр ит әлі сен қаршына. Bir gene сұрау сұрайым әлі сенен. Сен бит енді біздің бик болдықлы қыз. Узған ел яушы конторасын ашып, атақты яушы исіміне де ерештің. Жырлысың да бұғайында бейсің да ақырыма. Шулай да мен айтам, нәрсе үшін олып қайттың сен бізні бұшырға, ә? Aşık Mali Rafil, aşıkkan aşka pişerdi, sonra barsında anlatırmın. Halk jırları, halkımız köngülünün hiç de tutukmaz ve kögürmez safaravşan küzgüsüdür deyip yazgan Abdullah Tukay. Abdullah Tukay şulay deyip yazғанан сейрені дұрысы, молодец. Шулай да тағам бір гіне сұрау сұрайым әлі. Міне, бүтін дүниясын қауышып, ерейсің де, шулай да мен айтам, өзіңе киеуге шығарға уақыт жетмеді ме екен, ә? Elle alasın mı? Мен ешік алайым енді, мен бетін дейленді. Міне бет. Bulmağayın, maşinanın da zapas küpşegi bula. Нек сұрадым. Sen benim bilen sağırak seyleş. Unutma, min yaşığına tügül, sihir şide. Mine hazır sen jır başlayacaksın. İkinci kupletta bir urunda süzerimle unutacaksın. Dağında batırak aşığımını çıkarsan. Eteşik jibereceksin. Мен аңлап бітермедім әлі. Жырлысың мен еңа? Тамашашы қыл шапқанда жырларға керек. Сіздің үшін жырлы достар ямен. Bir qaradım көздеріңе, ikінші yüzlerine деген жыр. Бәттір Ахмад Ахмадиев yazған халық сөздеріне. Bir qaradım көзләріңе, ikінші yüzләріңе. Bir qaradım көзләріңе, ikінші yüzләріңе. Bir qarauda məxəbətli göründün gözlərimə. Bir qarauda məxəbətli göründün gözlərimə. Dilinin suyu salqın pirəniyə görür. Vadi dilinin suyu salqın pirəniyə görür. Xiş hislərimdən şıqlısın, üzülüb süygəniyə görər. Xiş hislərimdən şıqlısın, üzülüb süygəniyə görər. Şulay. Bıl bulsam bahçalarda bir ağaç sayılar idim. Bıl bulsam bahçalarda bir direk sayılar idim. Şul ağaçta seni maqtab bir tek iş sayırar idim. Şul direkte özünü maqtab bir tek iş sayırar Sarı motor saylasın. Sarı motor saylasın. 50 koylardan tanırımın kuşları bulup sayırasan. 50 koylardan tanırımın kuşları bulup sayırasan. 50 koylardan tanırımın bılı bulup sayırasan.
Ay rahmat dostlar. Biz rahmat hürmetli tamoshachilar. Unuttum bittaki. İkinci kupletinde. Qarasana ne iş yapınca. Ağidil Salavana. Riside Veli ve sözleri İlgiz Zakirov köyü. Tağıncalısı mı? Ol şadınız tağıncalı. Ağidil Salavana. Ağidil ağışları, sifadır kamışları. Ağidil'nin bir sıvı yüreğin sağışları. Ağidil yarı peki suları yırak gidem. Yazdı gütken dostlu gülüdey köngülüm seni güdem. Ağidil yarı peki suları yırak gidem. Yazdı gütken dostlu gülüdey köngülüm seni güdem. Ağidil yarısı bağa, akış kanatın kağa. Akış bulup uçtajırın sinimli aç sinana. Ağidil yarı dige suları yırak gidem. Yazını gütken dostlu gülüdey kögelim seni güdem. Ağidil yarı dige suları yırak gidem. Yazını gütken dostlu gülüdey kögelim seni güdem. Tanrı'dan şahında, ağidel yarlarında. Yanlarına varır idim dılgın kanatlarında. Ağidel yarı dike suları yırak gidem. Yazdı gütken dostlu gülüdey kögelim seni güdem. Ağidil yarı dike suları yırak gidem. Yazdı gütken dostlu gülüdey kögelim seni güdem. Ağidil yarı dike suları yırak gidem. Yazdı gütken dostlu gülüdey kögelim seni güdem. Yazdı gütken dostlu gülüdey kögelim seni güdem. Ağidil yarı dike. Big rahmat hürmetli tamoshachilar. Zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Tovush eshitilmaydi. Qara nafis keladi. Bir so'z aytaman. 60-yilga narsaga olib qaytganni hech aytmay, senga da aytmay, menga da aytmay. Deb ayttiramiz. Sen bu yoqqa chiqasan, men tigi yoqqa chiqam. Tomoshachilar koridordan izlab kirsinlar. Bir 15 minutda nafas tashlab olaylik. Siz qarshi turibmi? Onday ko'rsangiz bizga xabar beringiz, yami? Tega olib borishni aytamaydi. Yami? Kelishdikmi? 15 minutdan qabatlar shunda ko'rishamiz. Barsin bu yoqqa, men bu yoqqa. Всё. Topsangiz aytingiz, yami? Elfisni ko'rmadingizmi? Yo'q. Qayerga ketdi ekansan ular? Elfis! Manda shu. Eksperiment номер 561. 1960 yıl. Konsertlar zалы. Eksperimentda qatnashalar. Olib boruvchi. Konferansiya. Tatariston Respublikasining bo'lajak xalq artistkasi. Vaqt oralig'ida sayohat qiluvchi, eng shibar,
iň talantly şähs, jyrşy Irina Arslanova hem Elfis. Seni görse yana yüzlerim, yeşiştiyle başlı yüreğim. Yaptırganday bula günlerim, üsüp gider şişkin güllerim. Eçi sinirkem, ne işin iken, ne işin iken. Eçi sinirkem, ne işin iken, ne işin iken. Sensiz yıldızlar jivildeşmir, o sultanlar yılmayı deşmir. Şişeklerge şıklardı düşmir, sandığı sayrap sirleşmir. Eçi sinirken, ne işin iken, ne işin iken. Eçi sinirken, ne işin iken, ne işin iken. Kötü balam yeşil yazlarına, yüreğime jiyan nazlarına. Sağışlanıp seni siyemem, mutlarımda yanıp yiyemem. Eçi sinirken, ne işin iken, ne işin iken. Eçi sinirken, ne işin iken, ne işin iken. Seni görse yana yüzlerim, yeşişti ve başlı yüreğim. Yaptırganday bula günlerim, üsüp gider şişkin güllerim. Eçi sinirkem, ne işin iken, ne işin iken. Eçi sinirkem, ne işin iken, ne işin iken. Ne işin iken, ne işin iken, ne işin iken, ne işin iken. Elfis, taptım. Elfis, taptım. Elfis, taptım. Cemaat, geri 2018 yıla koydabız Elfis taptım. Bulutlara uğralıp eğlendin taşıma. Enjilerle balıkışım Sibel'de karşıma. Yıldızlarını yıkatıp nurlanıp dağda. Cihanlarını darısınıgan yüreğim yarada. Hıyallarım, şahitlerim yarada. Mehabetim birden berim canımdasın. Hıyallarım, şahitlerim yarada. Mehabetim birden berim canımdasın. Hıyallarım uçuşta, kanatlar kağıra.
lezzetin eydigizkin bilmeyin. Hayallarım, şahitlerim yaradan min. Mehabetim birden birim canımdasin. Hayallarım, şahitlerim yaradan min. Mehabetim birden birim canımdasin. Mehabetim birden birim Canımda Бик рәхмәт, дуслар. Кемдер әші дип кычкырдымы? Әшесі кайткач була инде. Монда түгел. Бик рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, алкышларыгыз өчен инде бу җыр турында берничә генә фикер әйтеп китәргә кирәктер дип саныйм мин. Бу әлегә безнең репертуарыбызда бердән бер салмак җырларның берсе дуэт буларак башкарган һәм бу җырның килеп чыгу тарихы да бик кызыклы гына килеп чыкты. Бер уйламаганда килеп чыкты, дөресен генә әйткәндә. Менә шушы үзегез күреп үттегез, экраннарда үткән җәйдә без дә кавышып куйдык бит әле малай. Хатын булды да куйды. Бер уйламаганда диярсең. Юк, әлбәттә, без моңа бик нык әзерләндек бу мәҗлескә. Һәм инде шушы мәҗлескә әзерләнеп йөргән чагында бер уй туды бит. Тамашачыларга, килгән кунакларыбызга бер матур гына җыр бүләк итү дигән. Уйладык та эшләдек тә. Казан шәһәрендә яшәүче Марзия Мухин исемле өлкән яшьтәге генә бер ханым бу җырның сүзләрен тәкъдим итте. Инде көен популяр композитор Илгиз Закировның кызы, якын достыбыз Гөлназ Закирова тәкъдим итте. Шулай җырладык та, җырлап кына күрсәтеп калмадык. Үзегез күрдегез, видео тасмага да чыгардык. Менә нәрсә дип әйтергә кирәк, хөрмәтле тамашачылар, инде гел иҗат өстендә иҗат юлын таптыгыз, гел яңа җырлар иҗат итәбез. Шәхсән мин үзебезнең чыгышларны бик зарыгып көтеп алам. Мин әйтәм, кайчан концертлар җитә, кайчан тагын тамашачылар белән күрешәбез. Юк, мин теге үзем җырлап мактаныр өчен көтмим бу тамашаларны. Менә Илмираның җырлаганын тыңлап хозурланыр өчен көтеп алам. Аны бит сез генә тыңламыйсыз залда, сәхнә артында үзем дә тыңлап торам. Бик матур җыр яздырдым ди әле, үзем дә беренче генә ишетәм, менә Казан сәхнәсендә беренче тапкыр җырлыйм бу җырны диде. Шуңа күрә хәзер чыгып тыңлап торачакмын. Әлегә үзен генә калдырып торам сезнең янда, ярыймы? Кул чабып тыңлагыз, өр-яңа җыр. Әлфир Тәкшибетов язды дидең әле? Шуңа күрә Әлфир табыйның җырын начар булырга тиеш түгел. Тыңлап карагыз әле. Сезнең каршыда Илмира Җәләлиева инде хәзер. Каршылыгыз. Давай. Güller şeşek otkan şakta Matur bitu yosları Sinağına bulsun irgen Sinağına bulsun irgen Mehabetim nazlarım Habattan yos isirtimi Min bidellen işledim Bir levdey taşıp ağa Күңелдәге хисләрем Гөлләр шәшәк аткан чакта Матур бит ул язлары Сиңа гына булсын иргәм Сиңа гына булсын иргәм Мәхәббәтем назларым Сиңа гына булсын иргәм Сиңа гына булсын иргәм Мәхәббәтем назларым Каравандай тезелешеп Бозлар кидә елгадан Иркәм йөрәк хисләреңне Белдерергә соңлама Белдерергә соңлама Гөлләр шәшәк аткан чакта Матур бит ул язлары Сиңа гына
Қаңғылдашып жылы яқтан Үйді бара құшлары Жылап сүйер бұстаңына Қошыншы язым ашыларына Қошықты язым ашыларына Гүллер шешер отқан шақта Матур бейдул язлары Сиңағына боласын иргем Сиңағына болсын иргем Мәхәббәтім назларым Сиңағына боласын иргем Сиңағына болсын иргем Мәхәббәтім назларым Мәхәббәтім назларым Сиңағына боласын, сиңа болсын иргем Мәхәббәтім назларым Сиңағына боласын, сиңа болсын иргем Мәхәббәтім назларым Мәхәббәтім назларым Бик зур рәхмәт. Жырның авторы Альфред Якшембетов, рахмет сізге. Үзім білен оқырым. Allah, neyberler de çıkıp kaldı indi. Так, яра хөрмәтле тамашачылар, алга таба дәвам итәбез. Әлфис Рәхим әйтә. Мин дә бер җырны җырлыйм әле. Илмир гына җырлап калмасын. Миңа да бер яңа җыр язып тәкъдим иттеләр. Гомумән мин үзем тормыш турында, гомер турында җырларны бик яратам. Һәм менә шушы җырның авторы да үземнең якташым, Балташ районы Карадуган авылында яшәүче Фидәйл абый Хәйруллин дигән кеше язып бирде. Ә инде көен шулай ук бер баянчы егет, якын дустыбыз Булат Шарипов иҗат итте. Гомумән яшенә дә өлкәнә дә туры килә торгандыр дип саныйм бу җырны. Гомер атларыбыз гел алга чаба шулай бит. Өлкәннәр өчен бигрәк тә тиз уза шикелле бу гомер. Ләкин шулай да гомер атларыбыз бераз гына ашыкмасын иде дигән теләк белән бу җырны башкарыйм. Гомер аты сезнең өчен. Сезнең алкышлар кирәк булыр яме дуслар, әйдәгез бергәләп. Günler, aylar, yıllar boyulap şabasın da şabasın. Әйтеп булмый, белеп булмый, кайчан туктап каласың. Гомер атын син ашыгыма, жайлап баршы азыгына. Якын дуслар, туганнарым, җырларымнан айырма. Гомер атын син ашыгыма, жайлап баршы азыгына. Yakın dostlar, tuğanlarım, jırlarımdan ayırma. Vakit barı bir uzdırmay, uylarını tutup bulmay. Yıraqtağı yakın xiyal, xamanda qolun bulğay. Ömür atım sin aşkıma, jayılap barşı azırına. Yakın dostlar, tuğanlarım, jırlarımdan ayırma. Her birimiz üzü sayılı yolunda var basında. Ferişteler amin desin,
Erişik maqsadlarga Ömür attın sen aşkına Jayla barışı azrına Yakın dostlar tuğanlarım Jırlarımdan ayırma Ömür attın sen aşkıma Jayla barışı azrına Yakın dostlar tuğanlarım Jırlarımdan ayırma Yakın dostlar tuğanlarım Jırlarımdan ayırma Jırlarımdan ayırma Rafil Celaliyev. Ну нишек Әлфис? Ошадымы сиңа минем белән сәяхәт итү? Хәтерлисеңме безгә нишек анда кул чаптылар? Әллә мин әйтәм, 80-нче, 90-нчы елларга да барып кайтырбыз, ә? Әйдә инде. Әйдә инде. Әйдә инде. Ну смотри, Әлфис, от такого отказываешься. Әллә мин әйтәм, үзем генә барып кайтыйм икән? Юк. Син бармасаң, мин кешесен табармын. Хәзер. Хөрмәтле тамашачылар, каршы алыгыз. Татар эстрадасының иң гүзәл җырчыларының берсе Асылъяр.
Кадерле тамашачылар, бүгін Рафил белән Эльмираның иҗат бәйрәме. Мин аларны чын күңелемнән шушы матур кич, матур концертлары белән тәбрик итәм. Алар чын мәгънәсендә талантлы яшьләр. Алар эстрада җырларында, халыкчан җырларында тамашачы күңеленә үтеп керердәй итеп башкара торган җырчылар. Аларның киләчәкләре матур булсын иде. Иҗади озын гомер телим мин аларга. Инде мин үземнең чыгышымны концертның төп сценариясыннан бик еракка китмичә, сез һәм без барыбыз да яраткан җырларның берсе, ретро җырларның берсе, яшьлегем кайта авазы белән башлап җибәрдем. Инде чыгышымны дәвам итеп, репертуарымдагы чагыштырмача яңа җырларның берсен сезгә тәкъдим итәсем килә. Венера Мәхмүтова сүзләре, Ирхан көе. Юктыр дип атала бу җыр.
Рахмет, кайырлы дусларым, рахмет бик зор, рахмет. Инде Эльмира белән Рафилгә чынлап та мин сөеп, мәхәббәттә, хөрмәттә яшәүләрен телим. Бер-берсен шулай олылап, матур итеп яшәсеннәр. Халкыбызга шулай матур итеп иҗат итсеннәр. Яңадан-яңа матур, берсеннән-берсе матур җырлар белән гитсеннәр. Мин аларга гаилә бәхете, сәламәтлек, уңышлар һәм искиткеч матур киләчәк теләп каласым килә. Ә сезнең өчен, дуслар, карлыгачлар. Arla başlar
Табам дедім бит, кішісін. Таптым. Сен? Миңа да бетіп Қазанда құл шабалар.
Elfis Galioğlu. Heybet heybet. Elfis Galioğlu. Benim yakın dostum, Türk'ümdaşım. Elfis Galioğlu. Halal Elfis. Bulay tomoshachi bek yaratdi, bek malades. Elfir tabi aytdi. Bu Elfis fonogrammaga o'ynamaymi ekan deydi. Iye, o'zi o'ynamay bo'lmaydi. O'zi o'ynay o'zi. Elfis Galio'li. To'xtala. Sari? Ha? Nishlatasan sen? Tag'in ishlaydi. Baribir topdim bit. Narsa topding? Yo'qotgan aqlingni topdingmi? Nihoyat topdim. No ayt endi narsa topdim. Narsa topding, ey. İzleganimni topdim. Izlab yuruvering, bo'g'ay shu. Bilasizmi jirshini narsa jirshi, biyushini narsa biyushi edi. Yo'q. Talantdir. Ha, bo'laman может. Talanting bo'lsa, bo'la. Niksin alaysa talantlar ko'p, ashab artistlaras. Aslida bor, deymi? Suyakimni suyak tugilmaykan. Mana Elfisning qo'y shundadir bor shu suyagi. Nu yaqin. Aslida tugildi. Ha, olaysa ilhom endi. Jir yozib keldingmi tani mana? Ilhom kelsa, jirlarga bo'la. İlham ul bugün var, ertaga yo'q. Aslida tugil. Toshna, sponsor. O'qisha berib tursalar. Точно bor. Вот Ey, ona. bizning bosh ishlik. Mishar bito. Biroq qarag'an. Ha? Bunda tanigan kishilar ko'p kanishni. Jirshini jirshi etgan. İlhamlandırgan, yaşartgan, hatta мәңгіләштірген нәрсе ул тамашашы мәхәббәте. Димәк, һәр тамашаның төп каһарманы ул сез кадерле тамашачыларыбыз. Бу алкышлар сезнең өчен. Вот молодец! Менә бусына башын эшләгән. Да. Менә бит. Менә шул мәхәббәтне табар өчен мин сезне 60-нчы елларга алып кайттым да инде. Менә бит. Ey Irina, şunun için 60-нчы елга кайтырга кирәк идеме инде? Әйтмә. Концертта мин командирмы, син лыр-лыр-лыр. Булды. Куры син буланы. Монда чыгып талашып тормасагыз. Дусларым, кызлар, егетләр, мөмкин булса мин дә үз фикеремне җиткермәм әле, ярыймы? Тамашачы мәхәббәтен табар өчен бер нинди дә 60-нчыга, 70-нчы, 80-90-нчы елларга кайтып йөрергә кирәк түгел. Ә бары тик үз чорыңда, үз заманыңда, үз тамашачыңны гына таба белергә кирәк. Дөрес. Дөрес бит. Менә, тамашачы алдамы, юк? Hürmetli tamaşaçılar, karşınızda Rafil Celaliev hem Ilmira Gilbanova. Шулай менә. Тамашашы кушапканда җырлап калырга кирәк. Сезнең өчен дуслар, җырларында син генә. Эльвира Сафина сүзләре, Гөлназ Закирова музыкасы. Киттек бергә. Bir қолыңны бергә үтик озын гомер юлларын, бер-беребезгә багышлап саф мәхәббәт җырларын, бер-беребезгә багышлап саф мәхәббәт җырларын, кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә, җырлый яраткан сине генә, кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә, җырлый яраткан сине генә. Yılmayıp gülüp yaptırsak bulutlu günlerde de suyu yıldızımı siber karanlığı günlerge de Suyu yıldızını siber karanlığı günlerge de kavuşturdu jırlı dünya jırlarında sin gene Jırlı yaratan sine gene kavuşturdu jırlı dünya jırlarında sin gene
жырлый, жырлый яратам сені генә. Bir kulunne birge ötük matır gönül yolların, nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların, nazlı jırlar tibrendirsin köngeli biz kılların. Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine, jırlı, 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 jırlı yaratam seni gene. Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine, jırlı, 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 jırlı yaratam seni gene. Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine, jırlı, 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 jırlı yaratam. Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine, jırlı, 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 jırlı yaratam seni gene. Kavuşturdu jırlı dünya jırlarında singine, jırlı, 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 jırlı yaratam seni gene. Yaratam seni gene, yaratam seni gene. Рафиль Желалиев, Камил Мирова Илпанова. Biz rahmet, hürmetli tamaşaçılar. Uhu! Allah. Bunda. Neli? Üstkenim. Oh! Bu konsertimizin rejissörü Ravil Leylevich Garayev. Alkışlar üzerine. Benim o'qituvchim. Big rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizning qarshingizda chiqishga istagan artistlarimiz bilan Yangi boshdan tanishtirib o'tirgan ruxsat etingiz do'stlar. Sizning uchun bugun o'zinchalik motor kuylari bilan ketdi. Qozon qizi, eng yosh artistimiz Dinara Hamidullina. Alkışlar o'zine. Yaqin do'stlarimiz, buyuk yigitlar ham buyuk qizlar Doroga Yuzgorida buyuk teatri. Lenar, Asel, Alek ham Güzel. Alkışlar üzerine. Şulayaq benim yakın dostum, can dostum, Mişer yigiti, Şistay Mişer'i, Bayaj yigitimiz, Elfiz Galiullin. Elbette indi bugünkü iş davamında sizin bilen bizning orana yaqin aytuvchi olib borishi qizimiz, yaqin dostumuz Irina Arstanova Bashkirskaya. Elbette indi bizning tovushlarimizni sizga motor etib yangiratib turishi mening yoqdoshim, mening yaqin do'stim Baltash yigiti Insof Mardanov Chapshavskiy o'rta. Ham shulayq do'stlar, majlisimizni deb aytaman mana. Bayramimizni bezovchi, konsertimizni bezovchi. Bizning uchun eng qadrli, bizning uchun yaqin do'stimiz, estradamizning populyar joshlarining birisi, go'zallarning go'zali Osilyor. Elbette siz yaratib ulgurgan yosh jurchilarimiz, Bulg'or radiosi milliy muzika premiyasi laureatlari Ravil Jelaliyev, Kamil Mirova Ilpanova. Big rahmat sizga do'stlar. Eson-sog' yashaysiz. Sog' salomat bo'ling'iz. Ko'rishuvlar nasib bo'lsin. Big rahmat sizga olqishlaringiz uchun. Zo'r rahmat. Eson-sog' yashaysiz. Sog' bo'ling.